rise. We are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination. Wetso madume pirimaning ya musupologo dikgang ke tsa Botswana television tsa nako ya bosupa fela mo phatleng ntse o kopana le nna Benson Phutego makore ditibulehela ka go leba ditlhogo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o rotloeditse Batswana go inaakanya le go simolodisa dikgwebo mo malapeng a bone. Setšhaba se tlhagisiwa go nna kelotlhoko ka jaana dipula tse di go somaneng di bakile merwalela kwa metseng mengwe kwa kgaolong ya borwa jwa lefatshe leno. Township Rollers e tshamekile maleka a nno setlhopha le sa Matebele mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier. Me yo tso ranola ka puo ya diatla ke ene Boinelo Ntshole. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re Batswana ba simolole go inaakanya le go simolodisa dikgwebo kgotsa madirelo ko malapeng a bone kgotsa cottage industries. Tautona o solofeditse fa tla kopana le khuduthamaga ya matona a gagwe a puso mo malatsing go buisana jalo gore dikgwebo tse di ka dirwa jang le gone go atolosa bogwebi mo lefatsheng leno. Tautona o buile se mo phuthegong le maloko a party ya Dikgang Botswana Democratic kwa Charles Hill. Angela Enosa Kapego. Go lemogeng botlhokwa jwa dikgwebo tse di simolosiwang ke batho mo malapeng, puso jaanong e ikaelela go di ema nokeng gore tle di ungwele lefatshe leno mo isagong. Mo puisanong le maloko a phathi ya gagwe, Tautona Masisi o supile ga madirelo ao a simololang mo malapeng a ka seke a itlhokomolosiwe ka jaana go tshwanetse ga batlo ya ditsela tse a ka rulagangwang sentle ka tsone. Mo Dikgang tse pedi tlang ke a go tsaya tshwetso ka re ke a gakolola ke matona e ke ra ngwana bona ke tlhomisa gore ke a go tsaya gore mo masimo a rona mo merakeng ya rona we must be allowed to develop cottage industries. Gore ba tla go dira butcher ya go morakeng e be re batla gore e tlhabolle yana e se ka nna ya go a ke re ya bogologolo ne ena mo staring a ke re go mpe go ratla go tsenya motlakase o tsenya fridge o tsenya building mme ha go bolawa go ye go tlhatswa ko motlhabelong o tla tlhatlhwa iseng o itlhabela ke to mo lesu o tsenya shaga go the cost of doing business it have ya go tlase. The cost of meat ya go tlase go itse ka nama le go itse mebetlo a yone le go e baakanya gore e kgatlise go tle go a nama. Godimo ga mo go tla netagatswa ga tshimo a seka lona moni kwa Silbephikwe ya toliso ya go heta jaaka e dira mo nakong eno. 22 tons go tletse lemons tse di kima ha di hetwe ke dipe mo lehatsheng ka go kwena le go nona le go tlala matute a tswa mo Botswana. Ile ke sena go etsa go bua gore ra le tshola le bira go iranyana ke meeting wa board ya banka ngwe tona ya di batho ba le madi o tsena e ba mpolela ha o wela gore ba dumetse gore ba go lema the rest of the farm ba bone madi batho ba le ha se madi a puso private sector money 300 million ba hirile Batswana but more than go hira Batswana gona le madi a leng gore Botswana ya bona go ntle ga ditemane e le foreign exchange ra ba khethisa ba reka metsi ba duela corporation ya Madinare is now the richest corporate ya mogala 1 million pula ka ngwaga ile rent intse he le ha tshele ne le na le 18 years le sa receive ile tshimo ya bilwe dintse ka tse dintse ka bontsi ya so Batswana tsanse ka yone go rara hirisa masimo a lona
e ka se ka nna 1 million e tla nna sengwe ga nkene le hela Tautona o tlhalosa ha go emisiwa ga theko ya merogo go tsweng kwa mahatsheng a sele go tswa tema ka jaana temo mo lehatsheng leno e godile go tsweng ko selekanyong sa 10% go yeng ko 71%. Se le sekao sa gore Batswana ba na le bokgoni jo bo tletseng jwa go ijesa ko ntleng ga theko ya dijo tse di tswang kwa mahatsheng a sele. Angela Nosa, BOTSWANA Television, Charles Hill. Me a re tswela le tautona e le moeteledipele wa party ya Botswana Democratic Dr. Mokgweetsi Masisi a re party ya gagwe e tla bolotsa letsholo la go busetsa maloko a tlogetseng party eo ga mmogo le go kwadisa a mašwa. Tautona Masisi a re dipalo di botlhokwa ka di tla thusa party eo gore e fenye ditlhopho tsa Charles Hill mo ditlhophong tsa monongwaga. Tautona Masisi o buile se kopitego ya sepolotiki kwa Charles Hill maabane kwa tlhalositseng gape fa mananeo a simolodisitsweng ke puso ya Dikgang e le one a dirang gore Batswana ba e rate bo ba e tswelele ba e tlhophe. Angela Enosa ka pego. E re jaaka malatsi a go tshwarwa ga ditlhopho tsa setšhaba tsa Phalane a ntse a tamela diphathi di gotetsa lebelo la gongwe ka maloko ka jaana dipalo di le botlhokwa mo goreng ke e tla hetang ka tsheditshedidi. Phathi ya Dikgang be le kgaolo ya Charles Hill leitlho mo nakong eno mme e tiiswa moko le go heta ke go bo e kgonne go amogela maloko a heta 500 ka jalo se se ha tshologelo e tletseng ya gore e ka henya kgaolo e. ke a le laela lona baleng hano ba le itseng tsamaiso ya Dikgang bololang tsamang le go phutha letsomana la Dikgang le le timetseng bololang batho ba batla Dikgang ka gore Dikgang e ipetlile e ithalositse e na le tse e leng gore ya di dira re tshepisa tautona gore ha re bopaganye re tshwaraganye ra go busa Charles Hill e nna nngwe ya dikgaolo tse e leng gore e boela mo Western Region rotlhe dikgaolo tsa rona di etelelwa pele ke Dikgang re ka be re fila ka re buisantse re dumalane ka bongwe ba pelo gore re santse re batla gore o re etelele pele re bantsi re apere Dikgang bangwe ba apere Dikgang mme pelo tsa bone di seha di le gongwe a re direng gore lotlhe ba re leng ha gompieno ba re reditseng mahoko a builweng ke tautona a ra segegeleng tsebe a ra direng gore a tsene mo dipelong tsa rona Dikgang yo e nne wa rona. Mananeo a mmalwa a simolodisitsweng go tlhalosiwa a dira party e mmamoratwa. re ipapatsa ka lenaneo la ditsela re ipapatsa ka lenaneo la metsi re ipapatsa ka lenaneo la inthanete la smart boards re ipapatsa ka lenaneo la go ira melemo ya dikgomo re rekisa go sele re ipapatsa ka dipoo tsa America re ipapatsa ka citrus re ipapatsa ka tšhema go rileng ra ipapatsa mananeo a re ira gore batho ba rate re ithatisa batho ka go ba direla re batla gore mo sebakeng se rileng e be go sena Motswana ope o sa itseng go irisa maranyane a le hauhau go setse bangwe ba go gela dikgang go sele ba bua gore lenaneo lena ke la go reka ditlhopho mme ke batla go tlhomamisa sengwe gore ha le dirwa go le tshwantshitswe le mananeo a mangwe a dirileng bontle thata mo mahatsheng a mangwe e se mo Afrika hela e ko Kenya ba lenaneo le ba letsang Hustlers Fund le le itebagantseng le bone batho ba informal sector kana ba dikgwebo tse se kwadisiwang. Mo go tse dingwe tautona wa tlhalosa ga e tla re pele ga ditlhopho go bo go simoloditswe mananeo a heta 170 a ka ikwadisetswang ka tiriso ya maranyane kgotsa online services. Angela Nosa, BOTSWANA Television, Charles Hill. Tiro ya go aga mafaratlhatlha a tlhatswang metsi kwa motseng wa Gweta e tla simolola mo bogaufing. Mogolwane wa Water Utilities Corporation re Motshidi Mosweu yo e tla bong e le ena a beileng leitlho tiro e o tlhaloseditse banni ba Gweta fa rakonteraka se tsa ruletse tiro mme go tsetsegela gore go konetelwe mealo ya tiro ya dikago tsa mafaratlhatlha ao pele tiro eo e go solofetsweng gore e wele ngwaga o tlang ka Tlhakole e simolole. Bethany Mando ka pego.
le ke lone lefelo le go tla agiwa maharatlhatlha a tlhatswa metsi mo motseng wa Gweta sekgala sa dikilometara di le 2 go tswa mo motseng go bapa le tsela ya A3 e ya Maung. Tiro e roletswe khamphane ya Dikgang ya GKT mme e tla lopa puso madi a kanang ka 44 million pula ka jana e tla bo e tla ka boranyane jo bo kwa godimo. Ne ra bona ra kontraka a lo 1 yona tega yona re bolela ka ena ta dirang ka teng metsi ya gore e nne metsi a manate ya no di 24 tsa ga January re ne ra tara mosupegetsa lehelo re morare re ra kana mma o tabo berekela mo Gweta mahelo a yang go berekela mo gone ke ya meritsi ya re ta bon re ga re tswa ha re bo re la togelela ke metsi a thotilweng thata mo go tseneletseng mo re go bitsang ka sekgware reverse osmosis ke gore ra thatswa gore ra gamola re bo re ba ra gamola gape go bo go sala go na le metsi a phepa go no kuma direlong a rona gape re tabo re na le mato a mabedi a bodiredi jwa rona ga re batle gore rage maharatlhatlha a metsi e bo re morago be re batho ba te ba tswa ko kana ba tsoge go bonata kana ba tsoge go bo Maung ba te go nna ba le thusa kwano. Boeteledipele jwa motse le Dikgang ba amogela ditlhabololo tse ba sa belong go di solofediwa go tswa ko ngwaga wa 2012. Jaanong ha le re tisetsa metsi jana le re tisetsa selo se se botlhokwa mo matshelong a rona se se go haditseng ke Jehova Modimo go tswa tholegong go tswa ko methe e simologileng teng ha Modimo a ne a thola le godimo le lehatshe. Ke ka mo re tshwanetseng go leboga go menaganye ha le re tisetsa yone project ya go ta gore thatsetsa metsi. Ke bona gore ga ke GKT e tisitse banana ke tsela gore banana ke batho ba na le boitemogelo thata mme ba ka o lengwe a re direng gore re lebagane le tiro a kere re bere ke tiro a rona go se ka gata ga nna le dikgothakgothano ga gare ga Dikgang le lona kana banana le taka tse dintsi mme ba gaetso a re lebaganeng le tiro ke a leboga. Re le ba GKT ra amogetse tiro gore re tla e dira ka botswapelo le boitseanape jo e leng gore re na le bone yaanong hela shaba e hano kopa gore a re tshwaraganeng tiro e leng gore re hile gone ha le keletso ya gore e wele a re hemeng dikgopi tse di ka nnang teng gore tiro e wele ka nako le bone metsi a leng gore ga la bologo a emela botsadi. Ntle le go aga maharatlhatlha a tlhatswa metsi koporasi ya metsi e tla aga diofisi mo Gweta ha ditankeng go atolosa ditirelo di tshwana dituelo tsa metsi tse ba ntseng ba di latela kwa nata. Botsadi ga botsere tanda bala ba re ba duela metsi gore re ba palama 30 pula ba ya go nata kana Francis Town ba go duela 20 pula jaanong ne re akantse gore be re le hokoletsa mosepelo o re le direla ofisi le ta duela metsi mo go yone gone mo Gweta. Go solofetse gore fa tiro e simolola ra konteraka a thape Dikgang ka dipalo tse di utwala go heta e tsholele mo motseng o. Bethany Manto, BTV News, Gweta. Dipula tse di letseng di nele ka bokete maabane mo mafelong mangwe a borwa jwa lefatshe leno di bakile merwalela mo metseng ya Mogobane le kwa letsekeleng lao tse mosong ono Dikgang wa Botswana Television Nkutile Thamage o na etela mafelo ao go lekola seemo jaaka mangwe marogo a penologa le ditsela di sa tsamaege. Molapo o wa Molotšwe o rala motse wa Mogobane o tletse a bo o penologa go lobaka banni ba motse wa Mogobane le metsi e mabapi ba sa itemogele go tlala ga metsi mo molapong o jaaka mo letsatsing leno. Seemo se pateletse lephata la thuto baeteledipele ba motse le ofisi ja ga molaodi go tswala sekolo sa Mojadifi se se kwa boseja jwa molapo o ka jana borogo
bo tlolwa ke metsi ha godimo. Baithuti ba motse wa Mokgobane bangwe ba bone ba tsena go sekolong sa Mojadife mme mo nakong e ga ba kgona go ya go sekolong ka lebaka la gore borogo bo tletse metsi jaaka go supega. Metsi a ke re ka re molapo wa rona o motona mabridge ke yone a leng gore a ko tlase e leng gore re nna bo metsi a nna borai mo dihutshaneng le mo bathong. Mabridge a leke go tsholediwa a ye ko godimo ke gone mo e le gore ka hema seemo sa metsi a ka kwa le banni ba motse o mongwe wa Mojadifika ga ba kgone gore ba ye ditirong ka gore ba theogela bontsi ba bone ka kwa le ba bona ba kgona go ba ka kwa ke ka ela gore go diragala ka teng ga dipula tse di nala ka bokete molapo o tletse ga gona ka go ka hetwa mme se se molemo ke gone gore mogokgo a sekele ga nne ka na re mo mophekeleng a tsena gano pele a ba bona seemo a itlhale bana ba eme ka kwano a ba tsaya tshetswa ka mogolano gore a busetse bana ka kwa mme ke seemo seno gore re se lebeletse gore ga se tla se tokagala e be re ka kgona gore re ka buisana ra bona gore re ka dira jang ga go sireletse gore go ka kgorisa gore ka mogola ka moso bana ba ka boela ko sekolo re se sengwe gape se dira se re kgone go tsamaya le motse wa Mokgobane re tswa lemoga gore go na le dijarata tse di amegileng tse e le gore di tseneletswe ke metsi tse dingwe a tsene mo dijarateng a mangwe a tsene mo mantung mme re setse re ntse di-team tsa rona tsa assessment gore ba tle go lebelela gore seemo se ntse jang ba mo fielding e tare ga ba hetsa bo ba re neela seemo ka botalo gore se ntse jang ke nako yaanong gore tota re kgone go nna ga batse re kile ra tla kwano kgwedi tse nne tse thano tse di ko morago re tla go ira assessment gore tota go ka dirwa ya mme go itemogetse hela gore tota borogo bo batla gore bo ise ko godimo bo bulege bo tšhalele metsi sente gore a kgone go heta ka gore re le council malobanyana ana ya ka ne re ntse re hilwe budget ya constituency fund re lemogile gore tsela e re simolole ka ko sekolong re e pheive go itlhela gone ga borogong bo with the hope ya gore ga re tsena gone ga yaanong re tla kopa dithuso ko gormente gore tota re bone gore re ka emeletse bridge ka tsela e ntseng ya re ise ko godimo. Le fa molapo o tshela jaana banni bangwe ba motse wa Mokgobane ba itumeletse go tshela ga one ka jaana ba re metsi a tla ba thusa fela thata. Ruo la rona le tla nna le go nwa la bujang bo seo mme gone go nwa gone re tla ra itumela tota thata ka re re ntse re tlhagaletse re na le nakonyana e telele a itse re nka re ngwaga o fetileng ga tsaya nako e telele gore kore nka re ngwaga ona go simologa ga one go tse re nako e telele re sa bone seemo se se ntseyana mo e le gore ne re setsa re le mo botlhobogong. Pula e tsweletse ka go tsorotla mo kgaolong e mme le kana le dikgang la Botswana Television le tla tswela le go beile mo dinakong ka seemo sa morwalela mo motseng o. Ofisi ya ga molaodi e tsweletse e dira dithulaganyo tsotlhe tse di tlhokegang go itebaganya le seemo se. O Nkutlile Thamage, BTV News, Mokgobane. Nkutile Tsamage a bega jalo a le kwa gamale TEME ga re tswelela dipatlisiso di supa fa kuto botlhoko e tseneletseng mo banneng e le nngwe ya dilo tse di bakang gore bontsi jwa bone bo nne le bolwetse jwa tlhaloganyo. Se se builwe ke moitsanape wa tsa malwetse a tlhaloganyo Rre Kingdom ke ba itse a re banyalani ke bone ba ba kokenelwang bobe ke kutlo botlhoko eo mme ba tsweletse ka go nna le dipalo tse dintsi tsa banyalani ba ba tang kwa tshidilong maikutlo. O buile se kwa putegong e neng e rulagantswe ke Bapeo Resources International go rata moranyane o a bega. Re ke ba itse a re kutlo botlhoko e tseneletseng ka nako ya bongwana e na le seabe se segolo mo botsogong jwa tlhaloganyo fa motho a setse a godile. Ke ka jalo go le botlhokwa go itebaganya le go sedila batho maikutlo tebang le seo. Bokopano jo jaanong ya boele sone sebaka sa go amogana dikitso ka malwetse a tlhaloganyo go itebagantswe le dikgang di tshwana le go tlhobaela mo go feteletseng le go tshwenyega mo maikutlong. A lot of issues that are connected to childhood traumas. Generally, people, they go through stuff when they're young. And we have seen that in relationships and marriages, relationships at work,
relationships in the home, these childhood traumas are playing themselves out between people. They don't know what they're fighting. As people, it looks like we're fighting each other. But what is really playing out between us is traumas that are playing themselves out. A seminare ma inspire le ke gone gore ra le mo ga gone gore batswana ba imetswe ya karete re bui ba imetswe ke dikgang tse di ama maikutlo a bone tse di ama ditlhaloganyo tsa bone because of dio tse di iragalang ha re tswa mo holiday re tswa mo gone re bone kotsi e gapile matshelo a batho a le bantsi batho bao ke batsadi ba mongwe ke bokgaitsadi ya mongwe dio tse re na le go di tlhokomolosa mme di ama maikutlo a re ipelela gore time will heal mme ano o itlhelela gore nako ga e ho di sesepe until re tsa tshwetso ya gone gore we want to back into the journey of healing and transformation ke gone mo bona re ile sengwe sa go tshwana le go thusa batswana mongwe le mongwe it's open to everyone tlo re buile ka dealing with trauma go re di go ntho tse di tse re na le tsone mo maikutlong ka lebaka la dio tse di iragetseng e ka tswa le go latlhegela ke motsadi divorce e ka tswa e le bolwetsi kana go faila ko sekolong re buile gape ka stress and anxiety ke dikgang tse e le gore le tsone re tsaya le letsatsi re na re bitsa re stressela mme re sa itse senta gore mme to the core stress king anxiety king re buile gape re tlo bua gape ka pain dealing with pain because there are so many things that causes us pain and re tswala re tlhokomologa re kharameletsa ka tlase ga bolao after 10 years ke tsone dio tse di re sa faceang e be le gore nna e ka re go baditswe ke go mone go iragala nako mme re sa re go madiwa ke go mo go iragatseng 20 years ago go atolosa ditirelo tsa botsogo jwa tlhaloganyo gore setšhaba se tlhaloganye botoka go ka thusa thata go fedisa kgethololo e amangwang le botsogo jwa tlhaloganyo. I decided gore ke tle ke what the seminar holds. Well, from what I heard, it's actually good. It's actually interesting, and I found some key items that I needed to use myself. Some of the things that I deal with personally. Reke baitse a re nako e gorogile ya gore botsogo jwa tlhaloganyo bo tsewe fela jaaka dikgang tsotlhe tsa botsogo ka jaana kgethololo e leng teng e itsa batho go kopa dithuso ka phuthologo. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Lephata la kgaso le simolodiselano la Botswana Audience Measurement Survey se le tla itebaganyang jalo le go tlhotlha ka fa di television le di wireless di le jwang ka teng ke setšhaba lenaneo leo le rotswe semmuso mo dikagong kgolo tsa mass media complex mo notoropo kgolo Gaborone gompieno yang ke malimoyo ka pego. Lenaneo le la BAMS le tsweletse fela sentle ebile go solofetse go le gontsi fela thata mo go lone ka le eteletse pele ke dikhamphani tse di nang le maitemogelo a kwa godimo mo dikganyeng tsa go tokafatsa mahama wa kgaso ka kakaretso ebile le setse le sekasekilwe go ya pele. We need to know who watches. Re tshwanetse ra itse babogedi ba rona ka botlalo se ba sa akanyang fa ba bogetse dithulaganyo tsa rona se ba se dirang fa ba bogetse dithulaganyo tsa rona ka jalo lenaneo le tla re thusa thata go tsaya ditshwetso tse di maleba re tswa kgakala re sokodisiwa ke go tlhaloganya seo mo ditshwetsong tsa rona. What can we put on air at what time? The importance of ICT statistics, ladies and gentlemen. Lenaneo le gape le na le seabe se se tona mo go tokafatseng itsholelo ka jalo ke tla rata go akgolela lephata la kgaso go bo le simolodisitse lenaneo le. First ever BAMS. Ladies and gentlemen, the BAMS collects ICT-related data amongst other data. Baitsanape ba ba eteletseng pele lenaneo le ba tlhalosa fa go na le ditsela tse pedi tse di maleba tse di tshwanetseng go sala morago gore go kgonege go tlhotlha bokete jwa ka fa setšhaba se lebang kana se reetsang diromamowa le dithelebishene ka teng. In the second quarter of this year, we are going to release the mo tsamayong ya nako re tla golola maduo a legato la bobedi a lenaneo le ka re tsweletse ka a legato la ntlha re setse re botsoloditse babogedi ba rona ba ka tshwara 2000 mme re tla tswelela ka lenaneo le go fitlhela re tshwara palo ya bale 3000 mme re tla golola maduo nako le nako morago ga kgwedi tse 3. 3,000 respondents. We are going to be releasing the data every 6 months after quarter 2. You need to know everything about your consumers. Ba tsaya karolo botlhe ka kakaretso ba mahama wa kgaso ba tshwanetse ba itse sengwe le sengwe ka babogedi ba bone gore ba kgone go tokafatsa dithulaganyo tsa bone. Tells
tells you about them. Okay. Go gololwa ga maduo a lenaneo le mo tsamaong ya nako go solofetse go thusa thata dithelebishene diromamowa ga mmogo le bana le seabe botlhe go itse gore tselapedi go tsewa efe ka dithulaganyo tsa bone go ngoka babogedi le baretsi. Yenge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Mewetso le gona o tsubang se gona tsa ditshwantsho dikgang ke tsa BOTSWANA television mo tsatsing la mosupologo. Go kaiwa fa banana ba ka ithuta ba kwatabolotsa go le gontsi mo moeng wa go emelana le dikgwetlho e le direpodi tse di go isang go gongwe o supilweng ke sekgantshwane tota mmabontle wa Afrika wa lefatshe Lesego Chombo mo leetong la gagwe la go lwela korone ya mmabontle wa lefatshe. Se kailwe ke dibui ka go farologana kwa moletlong wa go mo amogela kwa maung kwa mtšing kwa kgaolong ya Mohabe kwa tlholegang teng. Maranyane Samakata wa bega. Banni ba maung le metse mabapi ba ne ba tletse ka boitumelo ba tlile go amogela ngwana wa bone jaaka na goroga e le la ntlha mogabo morago ga go dira bontle go dikgaisanong tsa Miss World. Mme Chombo o tshotswe a ba golela mo kgaolong e kwa motseng wa Shorobe dikilometara di ka nna 30 kwa bokone bophirima jwa motse wa maung, mme a tlatloga go nnaneletsana e a leng yone gompieno, mme se be le sekao sa gore go golela kwa metseng e le jwang e le kgakala le ditlamelo ga go a tshwanela go ema pele ditiro tsa gaope. We saw that determination, we saw that commitment mo ile gore re le bantsi re tshwanna ke go ithuta mo go gone, re le bantsi re na le go simolola go bata go dira, mme ga kgwethonyana e le nngwe hela e go sikinya ba bo o togela go sa kgathalesege gore a ke kgwebo a ke tiro a ke motshameko a ke pina kana ke eng. Ngwana ka o tshwere gotlhe botlhale kitso botswapelo botho seriti bonte mo go tsone tsotlhe o bo o ikaega ka Morena Modimo. Banni ba galaleditse Mme Chombo ka tiro entle ya e dirileng ba kaya fa tshwanetswe ke go rotloediwa. Ke na le taba ya rona ya masa ga re tsamaya lesego ga re bua lesego ga re opela lesego ga re gata lesego re leboga thata bontenyane jo a tswang gore bo itirela o kgakala kwa fa le haseng la India. The world made Botswana proud, she has made the continent proud, she has made even those Baba outside Africa proud. So o tlhoka gore re mo emeng nokeng re mo supporteng. Ke na le rata le dintsi mme ke dumela gore batho ba bangwe ba na le gaisang ke re ke a le rata mme hela le na le mpontsha gore le nthata le go heta ke bue ke na ke re ke a le rata the no ke re ke le leboge gore le ntsamaetse. Go kaiwa fa katlego ya ga Mme Chombo e ikagile thata ka kgodiso le thutuetso ya ifilweng ke batsadi ba gagwe, mme go solofela fa se e tla nna sekao mo batsading ba bangwe gore kgodiso ya ngwana e nitameng e ka aga bokamoso jwa gagwe. Maranyane Samakata, BTV News, Maun. Karbe ye molele. Ga re tswelela mme re boela ka kwano mo borwa molaodi wa molepolole Mete Bogobagopi o tlhalositse fa go butswe letlole kwa bankeng ya First National Botswana ka maikelelo a go tshedisa malwapa a megileng mo kotsing ya tsela kwa kgaolong ya Limpopo kwa hatseng la Aforika Borwa. Kotsi e gapileng matshelo a batho ba le 45 ba ile maloko a kereke ya St Agnes ya ZCC. Mme ba go buile se mo potsolosong le lekala la dikgang la BOTSWANA television kwa molepolole Lizzy Class ka dintlha.
Dipatlisiso di supa fa malapa le 34 a amegile mo kotsing ya bese e gapile matshelo a batho ba kereke ya St. Agnes ba le 45 dibeke tse di fetileng kwa Limpopo ba le mo tseleng ya go ya Pasekeng kwa Moria. Molaodi wa kgaolo Nnetebogo Bagopi o supile fa letsholo le tsweletse la go thusa malapa ao mme a gateletsa fa go butswe letlole kwa First National Bank Botswana le le tla itebaganya le go thusa mo serung se se wetseng motswa mo Lepolole. Account e ireletse gone gore yo o nang le sepe sa se tshwereng e le madi o ka tsenya madi mo teng. Account e mo brancheng jone je bo mo Lepolole bo ile gore branch code ya teng ke 282267. Account number ya yone ke 622 622 638 15395. Ina le Swift code le yone ha o romela go ngolo kwa ntle ga Botswana ka re setse re amogetse dikopo go tswa as far as bo Canada and mahatsha a mangwe a Batswana ba ba ipopileng go ka thusa. Swift code ya teng ke FIR NBWGX. So ke yone e leng gore ha o tshwere sepe peninyane e o e setseng thebenyane e o e setseng mme o ka tswa ile bokae kana bokae thuso ga nke nna nyenyane mme o bona gore go ka eletsa gore nka eletsa gore ke thuse mo serung se se rwetseng o ka latlhela mo gone. E re ka malapa a wetse ke seru se se tlhokanang le kemonokeng ya bothe ba ba kgonang ebile puso e ka se kgone e le nosi go tlhalosiwa fa gona le ba ba setseng ba ntshitse dithuso tse di le jone di le molemo thata ebile di tla thusa mo ditirelong tsa dintsho tse. Ga o teleso le thubegile mo Setswaneng ra itse gore go tlhokana le eng, go tlhokana le dijo so sa ntlha go tlhokana le dimelora kana di-toiletry ka Sekgowa go tlhokana le dilo tse di harologaneng tse di dirisiwa tsa mo lapeng. Merapele tla tswelela e tshwarwa ka kerekeng ya St. Agnes ya mo Lepolole go fitlhela dithulaganyo di wediwa mme go na le bangwe ba ba dira puso ba ba tlhophileng go amogela dithuso tse di tswang kwa merafeng ba akaretsa Rekabelo Moletsane, Mechandampolokang le ba bangwe. Lizzy Class, BTV News, mo Lepolole. Banni ba toropo a jwaneng ba tshwaragane le babereki ba company ya Naledi Mining Services ba ya manenokeng ka maikelelo a go tokagatsa botsogo jwa bone ka go itshidila mebele mo lenanong la Naledi Biggest Loser le le tla wela mo dibekeng di le 12. Nthabise Mmusi wa Naledi Mining Services a re maikelelo a lenaneo leo ke go rotloetsa tokafatso ya botsogo jwa mmele le jwa tlhaloganyo. Thato Ranna wa bega. Ikatiso mo ditirong e botlhokwa ka e rotloetsa botsogo jo bo tlhapileng jwa babereki. Go itshidila mmele go thusa go fokotsa malwetse a a sa tshelwaneng a akaretsa a pelo, jwa go swa mohama le jwa sukiri. Botswana is hard hit with NCDs, and Naledi has a lot of young people, and what we know is that health and productivity go hand in hand. So if you have a healthy workforce, it means they'll be productive, they'll be happy, hence the wellness program. We have our partners, the wellness department. So what we do is that at the end of every 4 weeks, we go on the scale, we check the fat content, we check the water content, and we say, how have you done? This initiative really, it's quite a good initiative because it's encouraging. Normally I don't run weekends, but this initiative helps me to run at weekends. We normally just do it during the week. But with initiatives like this, you can actually come up because it's motivating to have a lot of people run with you. And yeah, it's just to keep him fit and also fun. It's actually very fun to run. There's a feeling of accomplishment, how you hit your 10 kilometers. At the end, you feel like, I did it. Go rotloetsa botsogo jo bo siameng jwa babereki mo ditirong ke sesupo sa gore ba tlhokomelesegile ebile go ba thusa go bereka ka natla go ntsha maduo mo tirong. It's not just because we want to lose weight. We're doing this because we love our workforce and we want them to be healthy. We want them to be well. You know, our CEO BK always talks about how if you don't make time for your wellness, if you don't make time for your health, you are definitely going to be forced to make time for your illness. So that's why we're doing this. Because that's where we spend most of our time. Company ya Naledi Mining Services e rotloetsa di-company tse dingwe go eteletsa botsogo jwa babereki ba bone kwa pele ka go ba ruta le go ba rotloetsa go itshidila mebele gore ba nne le botsogo jo bo siameng. Thato Ranna, BTV News, Jwaneng.
Wetso molotsana o ke o thobisang kgaitsedi ya ke gore a go fe dikgang tsa metshameko Liza Oseke kgaitsedi ya ke. Hi Benson. Motho ke Awa ke nna yo kgaitsedi. Pula o goroga ka pula. Go ntse jalo. Sama tla ka dibi kana ke masubelele. Tota e ka nna tsama ka tla ka dibe ka gore go na le tse go teng di bakile merwarela mme tota hela ka dina re ntse sa bolo di batla tota di subeletse kgaitsedi ya bile ke ne ke tsa gore kana re setse re le mo marigeng ke ga khamala ke bona mo bekeng ya nong ya ke dipula ke dipula ke re kana ke ona khanya phetogo ya loapi climate change ga se re tsoro paka engwe tlaleng mariga gona o tla pele ga nako ka tselentse nyalo mme ke a itumela mapula tla ke go le kgaitsedi aka Wetsele na tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ka boletse na ke bidwa Liza Oseke ka tsa metshameko mme re di simolla hela ka tsa volleyball. Police 6 ke bone bommampudi ba UB Open Volleyball Tournament mo letlhakoreng la bomme le la borre. Bomme ba police ba hetogile bommampudi morago ga go fenya ba tshegetsa kgaisano UB ka disete tse 3 go lefela fa borre bone ba padimotse kutlwano ka disete tse 3 go lefela kwa makgala kganyeng. Metshameko eo e ne tshamekelwa kwa University of Botswana Indoor Sports Arena ka mafelo a beke. Pego ka Katlego Kgakole. Bomme ba mapodisi ba sale ba tsa taolo ya motshameko o mo seteng ya ntlha jaaka ba ne ba fenya motlhofo ka 25-12. Bomme ba kwa SSG Camp ba ne ba tswelela ba ruta UB Ladies magokonyana volleyball jaaka ba ne ba fenya sateo ya bobedi ka 25-15. Mo seteng ya boraro UB Ladies ba ne ba leka go boela mo motshamekong fela police ya bo ikitlane sentle ba lwa ka gotlhe go netefatsa fa ba fenya sete eo ka 25-14. Re tshameka go supala gore re tshameka re trainer re le mmogo mme bontsi wa sebaka ga eso re trainer re le mmogo re na le dikgwetlo se leng gore re na le bana ba sekolo mo teng ba bangwe ga ba kgone go trainer mo le team ba bangwe jaaka ke bua yana they just came on Friday. Le ka go aga team re le ka gore re kopanye experience nyana le ba bantšha ba ba leng teng slowly but surely re taya ko tshamekile le police 3-0 but the girls showed a good fight go akanna ebile le ba ba le bang konte ba kgona go bona hela gore no kgolo e teng ko madikolo mo motshamekong o nengwe le mashetlo a makgaolakgang a borre police 6 e na kgona go gapa sete ya ntlha kgatlhanong le kutlwano ka 25-21 mo seteng ya bobedi kutlwano ba tsaya ketapele ya dintlha di le 15 fela police ba supa maitemogelo a kwa godimo a motshameko o ba boa ko morago go fenya sete eo ka 25-22 ga nna fela jalo le mo seteng ya boraro e simolola go lebega o ka re kutlwano ba batla go boela mo motshamekong fela police ba berekela mo diphosong tsa kutlwano ba fenya sete eo ya boraro ka 25-23 ebile ba fetoga bo mampudi ba borre ka phenyo gotlhe ya sete tse 3 go lefela. We played well. We prepared well. Normally volleyball on normal basis team will only 14 plus. We have so many injuries. That's why we're not directly 10. The other one is for you to gauge your players is through some form of competition, through maybe playing these friendly games, through tournaments. So it's a plus to us. Because it's a team that we are preparing for Zone 6. Isano eo ya UB Open Volleyball Tournament e neng e rulagantswe ke setlhopha sa UB Volleyball Club e ne e tsenwe ke ditlhopha tsa volleyball di fera bobedi tsa UB Volleyball Club Blockbusters Gaborone IHS Kutlwano Police 6 Mochudi Legends Kalavango le Prison 6 kwa go borre tsa bomme di ne di akaretsa UB Volleyball Club Spiking Stars Kutlwano le Police 6 Katlego Kgakole BTV Sport Gaborone. Jaanong re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Traffic se letse sengangane ka malekano setlhopha le SWA Flamingos mo motshamekong wa Ligi ya Botswana Premier o neng o le kwa lebaleng la Council ya Francistown pego ka Karabo Sebele. Machimenyenga e tsene mo motshamekong o ba sotswa go tshameka motshameko a maleka a nno setlhopha le sa BDF 11 ba tsere ketlapele ka tlhogo ya ga Onkabetse Makgantai mo motsotsong wa bo 21 wa karolo ya ntlha.
ya re motshameko o setse ka metsotso e le 2 go ya boikhutsong Samuel Makgoro a lekalekanya dinno go busetsa Swa Flamingos mo motshamekong e palalaneng le Township Rollers ka lefela setlhopha. Go menogeng kwa boikhutsong ditlhopha ka bobedi tsa tswelela di tikana ka noga e utlwa di tsomana le nno ya phenyo mme maiteko a tsone a itaya sefololetse go fitlha motshameko o ya bokhutlong di ngangane ka nno setlhopha. Tota re ka re ne le 50-50 anybody could win it. Le rona re tsile re soletse re ka tla ra wina but if you look at it how level the technical aspect almost ne re tshameka similar way. Because all of us never emphasize the more win play. Coming into this game, we said to ourselves, we are just 6 points away from Traffic, which is who are occupying top 4. And then we said the worst result is to draw with them. But we came here wanting to get 3 points at all costs. But I might say, first and foremost, what a game of football. I think the people that came here today, they got excited. Maleka ao a fera bobedi a banna ba Francistown a ba tlogela mo maemong a bone mo lokong ya liki ya Botswana Premier ka dintlha di le 32 fa Bafana ba Letswai ba ba neng ba kwadisitse Maleka a bobedi ka tatelano morago go palalana le Township Rollers ka lefela setlhopha fa gare ga beke ba tshegeditse maemo a BOSUPA ka dintlha di le 26. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Kwa bokutlong setlhopha sa Township Rollers se letse se pallane ka Maleka a nno setlhopha le sa Matebele mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier kwa lebaneng legolo la setšhaba. Pego ka go bona one Sehedi a na le tlamelo montshosi. Matebele ba ba tsene mo motshamekong o ba kwadisitse tatlhegelo tse 2 ka tatelano mo metshamekong ya bone ya bofelo ya ligi ba simolotse motshameko ka Masheta Thaba Maponda a banela ketapele mo motsotsong wa bo 11. The Blues ba simolola go phuthulla lebelo la motshameko ba kokota kwa dipaleng tsa Kukantshu fela Matebele ya bo eme sejaro ba thiba ditlhaselo tseo. Popa ba supa fa isa latelele mo Simeng Mosha Gaolaole a lekalekanya dinno ka thogo metsotsonyana fela pele ditlhopha tseo di ya go ikhutsa. Go tsweng kwa boikhutsong ditlhopha ka bobedi tsa tswelela di tsomana le nno ya bobedi fela ga se ka gana le nko e peetsang le mina. Mo motsotsong wa dikgobalo motshameka pele wa Matebele Thaba Maponda a phunya le morago la Township Rollers go pateletsa motshwara dino Kabelo Dambe go tswa mo dikwateng tsa gago maneng a felela a go batsa motshameka pele yo mme ga mo bakela karata e khibidu. E re ka Innocent Morapedi a nasetsa a dirisitse sebaka sa go sotlhe tsa go dira diphetogo motshameka gare wa Rollers Sogalame Boy a ithuma dikota. Mompolokisa Matšhana o na raga tlhago kotlhao eo Boy a ganannang wa banyana go fetsa motshameko bobedi jo bo ngangane ka nno setlhopha. We thought we were going to win. You know sometimes when you are to win, you don't need to score a beautiful goal. You just need to score. You just need to score regardless. But we are missing. And I think when you miss goals at this time of the season, when you are playing some few games to finish, it's not good enough. Winning or drawing a game that we're supposed to lose, it shows another character. We will find it if it's meant for us. I cannot say anything and criticize my players in any way for the manner in which they fought. Although I think we switched off for a moment there and we considered the equalizer. But on the balance of play, I think we deserved a little bit more from the game. But I also think that at the end of the day, it would have been unfair to Rollers that I also think gave their all. So I take the point, and I said to my players at halftime, I said, if we cannot win the game, we should not also lose the game, because we're coming. You must remember, we're coming from 2 consecutive losses, something that has never happened in our stint here in the Premier League, and it needs a lot of soul searching and digging and reflection on the team. And today their character was tested and they came out with flying colours. And I hope and pray that we can just take this momentum and take it into the next game. Maleka ao a Rollers a batlogela bantse ba le mo maemong a bobedi ka ntlha di le 42 fa Matebele ba tshegeditse a boroba bongwe ka dintlha di le 25. Go bona one Sehedi, BTV Sport, Gaborone. Wetso pego eo ene ga rela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa me ya kgaitsereke Kagiso Benson Phuthego o eme sentle gore gakolla gape dintlha kgolo tsa rona right.
mpitsa monna erra ke rata thata ke go leboga thata kgaitsedi ka kwa Ka moso re wetso ke la eso se keng ka matlametlo a gale le gale mo pegong ya dikgang tsa metshameko mme re pele re di wetsa re di buelle tsone ditlhogo gape Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi o rotloeditse batswana go inaakanya le go simolodisa dikgwebo mo malapeng a bone. Setšhaba se tlhagisiwa go nna kelotlhoko ka jaana dipula tse di go somaneng ebile di tsweletse ka gona di bakile merwalela ko metseng mengwe mo borwa jwa lefatshe leno kwa otse kwa letsekeleng le kwa mogobane mo go tsa metshameko Township Rollers se tshamekile malekano se tlhopha le sa Matebele FC mo motshamekong wa ligi ya Botswana Premier. Wetso ne le kalo ga nkwa di fela nako ke yone e mabifi re skara le bala gore re tla bora ko hela jalo kwa go ba maema bosa go utlwa ka pula tse di tsweletseng ka go somana le ha tso tota di tlile go le thari le mme ga le bolae le fifi ke lone le bolang a re tšhentšheng wetso go rialo moroka o sita ka liru a nne kagiso. Dumelang ba gaetsong ka mogeleng ka se mosalapi sedi wa ke leader wa dikgomo mme fa re lebella pula e re gatise mo mosong ono. Sunnyside Agri Research le kgolo le 20 Sekoma Primary School le kgolo Pandamatenga Metrical Station 76 Kaikia Primary School 74 Sisum Primary School 60 Samani Primary School 50 Ngai Penwell Life Camp 43 Le Rwana Primary School 42 Mokolodi Primary School 40 Good Hope Ranch 36 Leaders International School 31 Lobatse Police 30 Gaborone Village Meteorology Headquarters 26 Nkwani Memorial School 24 Tamaga Police 23 Ralekgatho Primary School 22 Mogoditshane Kgotla Borwa Junior Secondary School le Phuduhudu Primary School gone re gatisitse 20 Setsa Kama International Airport le somele bofera bobedi BB74 Farm le somele botlhano le Tsebe Primary School le somele bone le Shibitsa Primary School le Dikgonya Primary School re gatisitse le somele bongwe Maraleng Primary School bofera bobedi fa mafelo mangwe gone re gatisitse kwa tlase ga bofera bobedi fa re lebela sentse salwapi maitsibeng a ne se respetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno kwa ntle ga kgaolo ya kgalagadi go gone go santseng go apogile mo letseng la ka moso gona se sorebe go thibile mere mo tsamayana go thibe ka bontlhabong mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng kwene borwa le gare le bokone botlhaba fa dikgalo tsa tshobeng habele gantsi gona se sorebe go thibile kgaolo ya kgalagadi gona se sorebe go bana le dibata tsa marumo tsa monya nako kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletse le mafelo a dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng bokone botlhaba le gare tshobe leng habe fa dikgalo tsa gantsi le borwa gona se se pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo mo maphakeleng gona se se go ikutlwa go litse mo dikgalong tsa borwa jwa gantsi le kgalagadi ka lesome mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo fa kgaolo ya bokone jwa gantsi le borwa gona se sorebe go le mololo ka lesome le bone go go lesome le botlhano dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa jwa le gare gona se sorebe go le bothito ka lesome le bosupa go go lesome le bofera bongwe fa mo dikgalong tse dingwe gona se sorebe go le mogote ka 20 go go 21 fa re lebela mo tshokolong gona se sorebe go le mololo mo dikgalong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa le gare le bokone botlhaba ka 23 go go 26 fa mo dikgalong tse dingwe gona se sorebe go le bothito ka 27 go go 20 bofera bongwe fa re lebela malatsi a kopele ka tsela la boraro la bone gona se tsoro go bona le dibata tsa maru ka tsela la boraro fa ka tsela la bona gona go thibile ka bontlhabong mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng go le mololo mo tshokologong dikgalo tsa gantsi le kgalagadi gone se tsore go bona le dibata tsa maru ka kgaolong ya gantsi ka tsela la boraro le ka mmogo le ka tsela la bone fa kgaolong ya kgalagadi gona se tsore go bona dibata tsa maru ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gona se tsore go apogile go le bothito mo tshokologong go kgaolong ya gantsi fa kgaolo ya kgalagadi gona se tsore go le mololo mo tshokologong
kgona tšhabeleng gabe gona re setse pula ya diphefo dikgadima ka tsatsi la boraro kwa kgaolong yang gabe fa ka tsela la bone gona se re go thibile ka bontlhabong go le mo mosokologong ka tsatsi la boraro fa ka tsela la bone gone go le bothito fa ka kgaolong ya tšhabe gona se se pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la boraro le la bone go le mololo mosokologong ka tsatsi la boraro fa ka tsela la bone gone go le bothito dikgala tsa legare le bokone bo tlhaba gone re setse go bona dibata tsa maru ka tsela la boraro fa ka tsela la bone gone go thibile ka bontlhabongwe go le bothitho mo tsokologong ka tsela la boraro le bona kwa kgaolong ya bokone bo tlhaba le bokone jwa legare fa ka kgaolo ya boraro le legare gone se serebe go le mololo mo tsokologong ka tsela la boraro le la bone ke sone seo seemo sa lapine ke le satsegele ka lo boroko. Once again, good evening. This is BOTSWANA Tonight, and thank you so much for staying with us. Heavy rains, which poured yesterday in different parts of the south, which poured yesterday in different areas in the southern part of the country, have caused flooding in Mokgobane and Otsa villages. The situation has forced the Ministry of Education to temporarily close Mujadife Primary School